Primož Vresnik, crni posetilac. Kada je kasno popodne završilo radno vreme na pijaci, tada su počeli tračaci svetlosti gubiti na snazi. Prema Pazaru su počeli stizati debeli pacovi koji su inače boravili u podrumu gradske kanalizacije. Kada je svetlost na pijaci potpuno nestala, pacovi su zauzeli čitavu teritoriju. Bile su svuda. Ono što nije počistila gradska komunala, počistili su pacovi, hraneći se sa ostacima povrća i voća. Trčali su glodari svuda naokolo. Hranili su se krompirom, salatom, mrtvim muvama i biljnim korenima. Trčali su preko mlazova vode sa kojima su komunalni radnici poprskali pijacu sad prije završetka radnog vremena. Radnici su ostvarili lokve vode i nekvi pacovi su se u lokvama šljapali. Iz njušica pacova je virio plen, sa kojima su se ugostili. Virili su parčići različitog vrstog južnog voća. Virilo je i parče mesa. Pacovi odmah nestaju kada dolazi stražmestar Leopold, koji je na Pazaru na noćnom zadatku, čuvajući i sitne zgrade naokolo. Crni pacovi se odmah gube kada Leopold podigne lampu u visinu, tada ona baci više svetlosti na pijacu i pokaziva šta se na njoj zbiva. Lampa se tada ljuljuška i u tom šiškanju čuje se i škripa. Tada sve beži, tada se sve gubi. Koliko tada ima pacova i sva ta crna krv od kožušaka oteče u velike pukotine, u velike razmace na spoju kamena. Odsuri u tamne rupe, sva ta crna krv od pacova odjednom nestaje. Pacovi se gube tamnim hodnicima, nekvi hodnici vode natrag u gradsku kanalizaciju, ali više od Leopolda bili su ono noć rane jeseni uplašene zbog bića koje je tako se činilo, ličilo na zmiju. Nekvi su vidjeli da je ta zmija, drugi nisu. Radilo se zapravo o jednoj neobičnoj crnoj zmiji i pacovi su nanjušili da se radi o životinja koja ne miriše londonskim mirisom. Njezin miris nije bio obdavšni miris. Njezin miris je bio neobičan, kao miris čudne izmaglice koja nestaje zbog snage jakog sunca. Bilo je u mirisu nešto veoma mrsko hladno, a u isto vreme nešto veoma mrsko vruće. Kada je Leopold dizao lampu i ona je podignala glavu, crna mamba je puzala i klizila na ploči od kamena koja je služila za rastovaranje robe. Na ploči niz brzdo od Pazara su ostavljale lađe robu i bila je to velika esplananda za transport. Esplananda pomirisana od reke Temze. Zmija je stala mirno. U njezinom činu nije bilo ništa zlokobno, prije svega nešto uplašeno. Usplahirano je gledala stražmeštara Leopolda na noćnom zadatku. Leopold je pojačao gas lampi. I tako je lampa u njegovoj ruci primila pojačanje. Više tračaka svetlosti je tada obasjavalo Pazar, odnosno sve one male teritorije njegovih noćnih obilaskov. A sigurno je bila otrovnača iz Afrike neverovatno iznenađenje za starog gospodina. Zmija je nestala vanredno brzo. Šmugnula je kao titrav trak na prozoru voza. Ako je na čistini, zmija beži u sklonište, puzajući izgubila se u pukotini. Izgubila se trag za njom u toj septembarskoj noći.
noći reskog mirisa, noći kada se probudi plesan sa svojim oštrim mirisom reke. Ostao je sam sa lampom u ruci i tanjio gas lampi. Lampa je gubila na snazi i sve više osjetio raskoš velike bezdanje noći. Sve više se osjećao kao glavica pribadače, znači kao veoma sitan belek u svemiru. Leopold se je tek sada uplašio, sada kada je otrovnjača nestala. Odmah je zaključio da zmija dolazi od daleka. Zmija je nestala u londonskoj magli. Omizavac je nestao u vlažnoj noći. Tako je Leopold ostao sam sa lampom u ruci. Odakle si ti, crna greško, gmizavac, došla? Ko te poslao? Pita čovjek noćne službe, crni vaznuk i daleke zvezde na nebu. Sljedeći dan se stražmestar i inšpektor na policiji složili u mnogim stvarima. Ponovili su ono ljudsko saznanje da je zmija lukava životinja koja zapravo uopšte nije hrabra. Inšpektor je znao nešto više o gmizavacima i ponašanju zmija u Africi. Iz svega toga što ste rekli, utvrđujem da se radi o afričkoj zmiji. No, još uvijek vagam u sebi. Možda se je pred vašim očima savijalo nešto crno ili možda crna mamba. Crna mamba? Pita Leopold. Da, najotrovnija zmija koja živi u Africi. Ima otrovnu bešiku u ustima, otrovnu žlezdu, od njezinog otrova može da strada 10 ljudi, ali je i ona lukava. Tamo u pustini veoma često zauzima položaj kao da je stradala i tako glumići poginulu životinju doziva sitne glodavce da joj prilaze. U toj glumi je veoma malo izuzetkov koji ne naslute opasnost. Opasnost vreba, zmija vreba, a na izgled mrtvo se pretvara u živo. Nakon male šutnje ujede mamba sa snagom i brzinom koja se ne vidi svaki dan. I tako je novinar Samuel Ajhat saznao šta se tada desilo u luci. Da, ova džinovska zmija koju nisam vidio početak niti kraj, klizi i vreba Londonu, rekao mu je Leopold na najmaštovitiji način kojeg možemo zamisliti. Nažalost su bile samo mrtvice istine u njegovoj priči. Sve ostalo je bila fantazija, koja je nabujala u svim tim časovima od kada se Leopold rastao sa zmijom. Granica između realnosti i mašte, snova i jave je bila sve tanja. I tako je štampa dobila senzacionalnu vest o zmiji, koja se možda ščučurila ispod daske u stanu tvoje tetke. Na taj način je pisao jedan od mnogobrojnih novinara. Za novine koji su čitali siromašni predgrađani Londona. Zaista, sve ostalo je bila fantazija koja je nabujala i dobila čitaoce. Samo ne gledaj ispod raskovane daske, upozoravao je jedan drugi novinar. Ajhat je u magazinu Moj omiljeni London za siromašno stanovništvo objavio članak o zmiji koja preti Londonu i stoga treba preduzeti sve mere zaštite. Ako slučajno nagaziš na nju, ne pravi pogrešne korake, glasilo se Ajhatovo uputstvo za bezbednost i zaštitu pred zmijama. U omiljenom Londonu su objavljivali ponajviše crne vesti o kriminalnim događajima. Otvarili su crne strane živote toga grada i još su nategnute stravične vesti procurile ispod olovke novinara. Magazin je bio stvoren za siromašne građane i vesti su po svom sadržaju pretjeravale do neba.
Narod je u toj zmiji izmaštao sve što se izmaštati može. I novinari također. Nazad su ju pronašli. Mrtva zmija. Stručno su se uverili da je to zaista strupenjača mamba. Imala je uplašan sjaj u očima, ali ta sjaj je već počeo da gasi, jer je zmija istrulevala iz sata u sat, iz dana u dan, ali mašti nije bio kraj. Siromašan narod je zmijo podigao u legendu. U predgrađi Londona, na ulicah istočnog Londona su se dizale vesti da zmiji još nije došao kraj. Sve su tu glasine, ona još uvijek živi i puza, rekli su najsiromašniji. Pazi da ne nagaziš. Nakon njezine smrti, koji su utvrdili stručnjaci, još je puzala i vrebela u siromašnim ulicama. Nije bilo drolje koje nije vidjela zmiju. Svi posjetioci kuće snova, povremeni i stalni pušači opijuma, isto tako su vidjeli crnu mambu na vlastite oči, kuneći da se bez trunke halucinacije došli u susret sa tom zmijom. Džeparoši, maloletnici su vidjeli gospođu iz novina kako klizi ulicom. Povodač, žigolo, u najboljim godinama za avanture sreo je klizurinu u noć. Zamislite. Nema sirotinje koja nije sudarila sa drvenom zmijom. U Africi ona klizi po drvetu. Ali sa druge strane, ni jedan moćnik, ni jedan džentelmen nije sreo mambu. Ali sve ostale ljubila je ta sreća. Naročito tamo gdje se govori kokni. Pijanac Ralph Eckert je sa njom čak i porazgovarao. Ume ona ljudski, nemojte se zavaraviti. Ona je inteligentnija od ljudi, koja zarađuju za sitniš. Ne voli mamba moćnice sa Square Milla, tako mu je rekla. Ona voli ljude od naroda, proletere i beskućnike. Poverovala mu je više tajni. Jedna od njih vezana je na zgradu Albert Hall. Ona ne voli halske opere, više igranke u pubima. Najsmrtonosnija zmija je popričila sa Eckartom. I ona je završila priču sa rečenicom. Pazi da ne nagaziš. Moja prijateljica ne voli neprijatna iznenačenja.